Kedamtang Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Ningkan Kritrok CHS Charlie Boma Phan Cholangrem Data Puthak Bokajan Women Justice Forum Aruatum Victim Ahem An Kahumridam Kejor Kelan Arani St. Mary High School along Teta London Nitroxy Long Night Occurring Cricket Tournament in Samjin Pen Kepachul Pon. Being Tiarong Aratur Park Pen Towar Kachiselam. Pini ada babirta long pen kado kavya phantame adab kemia kardom nang pazuriklo. Tangte pini ada babirta juitha. Aru ni Pfizer capsule hini rengkola truck arni lakhain kola truck Dwarbagori MAC constituency under kedamtang Aru ni Phai truck se suri hini rengkola truck arni Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Karbi PHS second year Charlie Bom Ningkan Kri truck serta auso piaphan Cholangrem Data Puthak Bokajan Women Justice Forum Atumpen Kahumridam Jongpon me Karbia khai ke kheso bino lapen ke pa phidun hup akhai lang lasi ke be ke chia so tum nanglang roplo lason si kedam tang let sumila rong hang pi pen chenglok lakhao ne pin an lason ghotona ke pho lapen nona bangke Ladakh Daithor Government Model College HS second year Charlie Bom Akarbi piaphan inu Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Amatsi Cholangrem Detlo Lake Karbia tumke luwak puke matha joksi lason Karbiang long arlua long amatsi lason nang choklem detlo lasi hamphanga song do ana phanta labang so kes mate lam kia long chirap dun sinang pota Bokajan Women Justice Forum atumpen ningje pon Lapen Principal Dr. Deepak Kumar Bora phan jail bank etlo pusipu kenep a video ta ave puta ningje ponthu lasilake ahok perakang sai mate justice Vivek nangji puta hangpo ancho takalisi jongsi kisung ke phove ka tuma phan koda long hangji pula so hut setame thek muchot re muchoratum kachirap duna kenang sot puta jong ponthu Lapen labangso Deepak Kumar Bora phan na ho college long setame lason paklem long ledet an nangji asai penamatsi ingkhan pet nang poputa MLA mate KACCM Dr. Tuliram Rong Hangpen team Karbiang long atuma phan anta pachini pusi Bokajan Women Justice Forum abitung atumpen sodak pen tuning ripon Pen ke Deepak Kumar Bora achor Lakshmi Bora ta laso so aphan chini ne pusi police atumlong ningje rong lake chokche pik anlo athema Karbiang long pensi Karbia lunlun pensi nongnam che thang ponlo lasi la Lakshmi Bora long ka chilang dun atum anta claim dun dedet anangji puta ningje pon claim abitung dum hana kero pilo pini nilitum Karbiang long Women Justice Bokajan District Committee pen Ladakh Daithor hawara long nilitum nang kahumri ke lahen lo kedam tang chinghon amuso nilitum Karbi piaphan inut ki claim teacher ke claim a principal alang nilitum amuso phan mek lang no lang no ke claim aputhak nilitum ningduk pik lo kasi nilitum Karbiang long Women Justice Forum pen alang litum ahem anang humri si alang litum kisung vek ahem phu ahem anang humri si nilitum pirthe alam makam an chingki se than koson pen si labang so aputhak ilitum musophan kachira pon thekjima matang te ilitum Karbia khai phan kaching hon pen ilitum ta kengkam kachi jorima laben labang so ke claim vek a carpet aphan ilitum kupuson si labang so ilitum aphan nang kilang rem pen ilitum ta alang ni phastami ke pasung thuji matang te ilitum ta oklar kachi hang thu thekji aphan ilitum Ladakh Daithor hawar long nang humri lo kasi nilitum ka humri da mateng long pen ilitum ka do kavialam chingki che than long si pini Ladakh Daithor Police Station along anta nilitum nang palilo kasi hai alang han ki pa bon a kes ko anang deng kupuson ma ko so kes arsik jip pen ilitum mamuso phan ka chene ka son thot alang phan ta ke pisung longjia phan ilitum ta alar ka chui longjia phan ko anang deng ma pula hai kes aputhak ta me nilitum ta ke langjia phan si wanglo ta me nilitum Ladakh ke wang hos ke sar bang che phop hedelo nasi nilitum che phop hedet pusita me nilitum kam lam an ke kiche pachun di phasi nilitum dak humri lo pinile je phop ista me pena sida me nilitum wang thuji lai ko anang deng si nilitum phanang ka che ne ka pot
kipe jok longji konan deng si ke klem ponji ma kela nili tumbang atiri longpo nangji pusi nili tumahin pen la bang nili tum pudam nasi pom de lo ko son se alang phan sakuring than chot puchot ke lo sakuri tang than nang ko alang phan ke ahok akang sai ke la ke lo en order tumari deng si dolo lifetime jer thabji thamon mateng te farsi pi pino athe inut arta kawe pin abang phan se angkor kang lok lo alang phan aprang ke dam longji phan ke ave pin amalo la se alang phan ke nili tumahin pen bang ke pin rem lo alang phan ke na hok sita pachi te warun epin na phan si kam klem vek nang po sarkar pen sita ba law and order tum sta mi mithang rona teng ke chi kip tip si klem vek nang po long autonomous council phan sa chuning ri lo athe ilitum kar bi potum an ke rat atum ke kaita justice long nang ji arjap thip nang ji pusi kai ke ta puberno sita mi la so akar jap thip je pha no nilitum thegam long lo a victim hem alang litum phan thek long penge mekri klo prop set alang li pai kachong gat cheklo yon dor mahasuri hini vet pusipo la suri hini pen asupi aphan ki pathek ji ke pare je pan se alang li da school long nang che toy dun lo seta me alang li puthot ki hai nong me ke long ji kalia nong no sidok lo alang li tum ning duk pik lo ta si non bank arjap tip nang rata tum ta hang jo lo ta pen ham sang song ta hang jo lo la so kar jap tip je pha alang li tum phi chi ru thek te de je pha ta so kar jap tip je thek lo yon wang mo put le dang hang ko alang li tum phan ji ni ta nang hang vek ko ta so ke sa bu thak atik lo yon wang ko ne hopta wang ko ne la so ke hang lo alang li tum na jak kong ka ve ka dure pe na jok mo dam thek te de polo te ko mane ham phang song puta pom de ko mane thek se re se bang so pu thak lo ke se pari deng on tha alang li tum phan ke par jap tip thek je pha ba tik lo yon wang kot ka che helan long ji towar abang ke karbiang lo autonomous council re deng long se do lo la se alang li tum hasta me autonomous council ki ja kachari tum se tame la so ke so long rd pidun ra ke pache dan long je phan alang li tum phan ke dam ke wang ka do ka vi se tame rabdun po posini li tum hin pensioning ri par pik lo la pensioning ri lo na pena parta non la so Lakshmi Bora po ba alang ke karbi alun ki lun pen se ko anin nong nam che thang klong lo setami non ke la alang long dram ki thibdun pendang lok at benatum kaddo ka vistami Lakshmi Bora abedun dera ilitum karbi aphan kaching hon pen la ilitum muso ahok pet akang sai ke long ji aphan alang litum setami nang cherabdun nang ji pusi nilitum hin pensioning ri parpik lo Lakshmi Bora bang ke non chini ne pukok lo chini ne pong bong long ke nilitum kaddo ka ve thek long lab lo pura proof ke chini lab lo dan hela pado Aru ni Pfizer capsule hini rengkolo trokarni Dipu St Mary High School along sales day mate kejor kelan arani lo Charlie bomb ausomar lapen thanbang atumpen kepadopon bangso jaimek ada por phainer kepra chitimpen anarlo tili por phaikre hini an padopon lo Sonsi lo Charlie ausomar atumpen methang jungjung pen kopima hempen kachewan thek ason amung jorpon longlo so tengpen alu chip pukuri panipuri burger vuti mojito banana chips mixer chana mohor kachenap selfie son pen chenglok penang anason ke jorkelan arania long lo Charlie somaratum pen jorpon longlo lason si laso jai mekalong St Mary High School Thanbang Father Principal Sister Anparta lo Charlie somar apia po pen chenglok penang an radatum chetodun si mesening samjin pen pachun pon longlo News Desk Report Kat News Non malom IPL ke pathu pon bom aporahut ni hangkar biang long along tame ajo apor cricket ke pathu kachihung aporahut pache tondun se okhereng khaiten house atom pen pater pi pon se okhereng angkang ke do Indro Singing Hi Stadium pathu aklam along ni troxy apharman long night okhereng cricket tournament aru ni phai hini pen nerkep ani an angdung kiti mesen pen pachun pon tanglo Bangso angdung ki ti ponalong havar ke hat dojukha pen lonit Assam Commando team atum angbongsi che phopon lo Assam Commando team atum over truck pen target 49 run an pipon halapu havar ke hat dojukha team atum wicket ke thom pen si che pahai pon si tangka suri thong ke pla pen trophy che palong pon
Labangso ang dung kiti ponalong KACEM retesting hi dokmuka PWT along JE Golap Crow contractor Mintu Bora anparta K10 House Hempu Tony ing hi pen chenglok penang anabang phua bang phiatum chitong dunsi ing samjin pen pachun pon. Sports Association pen ketalon pon pini final match laso pini ala nis dojoka la pen dak long ni dalong Assam Commando ala training hadak campaign nang cepati dun pini ke hai pon mangke nis dojoka la alang li tum handa choro la sedak okreng Sports Association along ke charap ke cheto pen alang li tum chingwai chingsai pen pini night cricket pu alang li tum aning ke hang pen la pendak alang li tum anso se sports culture pa develop ji aphan alang li tum la kichisi ke chedang ahut sita melo nili phanang than lo la pen nili sita melo unana bangke alang li tum pen cherap chetu dun long lo la si dak okreng ha war la pen dak nomati ha war ta cricket abang aning hang do la si nili tum menang ke theke ding atum pen chingwai lo la sila sona awar sai kosonji non ke bang jiarni ki piponji apan ke nilitum sitam mela bang ke apora teng pen nilitum matha pon po la silitum Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli sports culture putha ke pa develop ji pan alang aning ke hang la penda alangli Karbinglong tami along long sitamelo alangli klempon lo si non dak nilitum na ke theke ding atum pen chingwai lo je ilitum non ke bang jiarni se pini cricket si ilitum dak ke talon bola si non ke bang jiarni bang ke nilitum football ta melo night football so aputhak ta melo ilitum chingwai si kon ko si pini arni abang ke final match si dak ke bang atuman phanta melo audience atum phanta ningak long ben choro lo si anso si ilitum ke claim ke dam la so teng pen dam lo pol le tum dak mesen a player bangke thek pon long ji pu ban ning theulo Rong rup hawar mesen me etnangji polote ke chengsia kenang sot ke towarta eson lo lapuson si aru ni phai sir ke parni langhin constituency ka parlo langhin a hithi pen langteng a hithi an ke dam atowar angbong bheta para gomaritol being ti lapente hati kuli la rong pli angbong kilometers phoso se towar ka heno par piga jok being tia rong asar penja ponlin si mena tangka chirung pen rong arara tum pen towar ka selok ke chengpon Lapuson si rong arat tumpen ke pachini do na tengke kai ke ningkreng bar la pusitame labang soto war pen akapre ke avelo lapente lo than bang lo charlie cream somar atum rong arat anparta hithi kulat lo han ki jor ke lang atum setame barla bechenga porlote bang soto war ka cheleng aphan sung pik puta nang pachini don Lapen adun thu rong arar tumpen nang pachini thu lake kedam tang Congress sarkar atum tame penang anchari det pen nang langle bon tame non ke chari bom lake BJP Parivartan sarkar lo bon tame dipu LA pen ki khitang Vidya Singh ingleng ningkan krepo khi det pen aphi tame bangso towar ke pa meji aphan thang natta kabor I thek longle nilitum rong arar tumke pinpura lo setame aphong lo ki pi lasinon hejong ke haipon dipu LA pen MLA ni so terangpi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang anparta KACEM mate local MAC Billy Mohan Khaklari aphan setame chuning ripadi krimlo Prabjin pen towar ki ik nang pacheleng long asonte mepar pikpo lapente lapuson anso se puthot sarkara long setame kacherap chitu dunji aphan si chisik ding lokota pherang kya thengno lam thei nang chepaklang dun আজি আমার বিউটি গাঁৱত কাৰণে আপোনালোক ৰিপৰ্টাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ বিউটি গাঁৱত ৰাস্তাত অকল আমাৰ বিউটি গাঁৱত নহয় আমাৰ এইখিনি আমাৰ লাংহিন কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাংহিন ইটাপাৰা জুমিন গাঁৱতো হেৰি কাকুট বস্তিত তো লাংটেং বজাৰ ৰাস্তাত মেইন ৰাস্তাত হয় আমাৰ এইখিনিত ৰাস্তাত কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ শোচনীয় অৱস্থা ৰাস্তাত হ'ল আমাৰ
ভেটাপাৰাত গমাৰিতল বিংটি আৰু হাতীখুলিত এই কেইখন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত ৰাস্তা হৈয়ে মানে বিশেষকৈ শোচনীয় অৱস্থাত হৈ আছে আৰু যোৱা কংগ্ৰেছৰ শাসন কাৰ্যত তো আমাৰ এইখন ৰাস্তাত মেৰামতিৰ কাৰণে বা পকীকৰণ কাৰণে খুলি দিব বুলি আশা কৰি আছোঁ তথাপি উকলি গ'ল আপোনালোকে চৰকাৰক আবেদন কৰিছিলেনে চৰকাৰকতো বহুতো অধীৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ লোকেল বিলিমোহন খাকলাৰীক তাকো এখেতকো আমি এইবিলাক বিষয় লৈ আমাৰ মেমৰেণ্ডাম হিচাপতো আমি ছাবমিট কৰিছিলোঁ আৰু স্থানীয় বিধায়ক কোন আছে ইয়াত আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বৰ্তমান নৱনিৰ্বাচিত আমাৰ ডিফুৱেলে বিধায়ক হ'ল নিচু তেৰাংপি আৰু এখেতকো আমাৰ অকল আমাৰ বিংটি গাঁৱত কথা নহয় আমাৰ ভেটাপাৰাত গমাৰিতল বিংটি হাতীখুলিত এখেতকো আজি নাই তথাপি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত কাম কৰিছে আমাৰ বিশেষকৈ শোচনীয় আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বিংটি গাঁৱত আমাৰ ৰাইজে এতিয়া আলোচনা কৰি তাৰ আমি চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বৰ্তমানটো নহ'ল গতিকে আমি যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিছে আমি নিজে গাঁও আলোচনা হৈ কাৰোবাৰ তেনেকুৱা বস্তাত ডনেট কৰিছে কাৰোবাক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ডনেট কৰি আমি বস্তাটো বালিত ভৰাই এই বস্তাটো বান্ধি আমি য'ত খাল বাম বিচি আছে তাতে আমি ভৰাই দিছোঁ বিশেষকৈ মই আছামিজ ভাষাও নাজানো কিয় ৰাইজে মোক মানে কথা এষাৰ ক'বলৈ আপত্তি কৰাৰ কাৰণে মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মোৰ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছে আৰু PSতো মই মেম্বাৰ হৈ আছোঁ এতিয়া এইটো পৰিৱৰ্তন দিনত এই ৰাস্তাটো হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু হয় এনে আপোনালোকে পূৰ্বে আবেদন কৰিছিলে নে আবেদন কৰিছিলোঁ হয় আৰু আমাৰ লোকেল EMকো আমি ইলেকশ্যন আগে মাতি মানে ৰাস্তা পদূলিবিলাক চাই যাওক বুলি আমি মাতিছোঁ আৰু আশাও আহিছে আমাৰ এখেতে এতিয়া এই চৰকাৰে কি আশা দিছে বনাই দিম কৈছে নেকি বনাই দিম বুলিতো আশা দিছে আমি তাকে আশা ৰাখিছোঁ আৰু হ'ব আপোনালোকে আজি নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি ৰাস্তাটো কথা ক'বলৈ মই পাহৰি আছোঁ আজি আমাৰ মহিলা পুৰুষ লগ লাগি মানে সকলো আমাৰ ডাঙৰ মহিলা বা পুৰুষবিলাকক আমি জনাই মানে নিজৰ পকেটৰ পৰা হ'লেও আমি বনাম ৰাস্তাটো ৰাইজে সুবিধা হওক আৰু কৈছে আমাৰ মহিলাসকলেও কৈছে বা আমি মহিলা মানুহনো কৰিব পাৰিম না কৈছে হ'লেও পাৰিব দে নোৱাৰা কামটো একো নাই কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ মানুহবিলাকে এতিয়া আমাক গাঁৱত আহি বা বিংটি গাঁৱৰ ৰাস্তা ইমান বেয়া ইমান লিডাৰ আছে ৰাস্তা বনা নাই এনেকৈ বহুতজনে মানে কৈ মানে আমি লাজ লাগিছে সেইটো কাৰণে আমি আলোচনা কৰি আজি এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ Thank you. Sila soto war. Hak mintu bene non 15-16 bosor an nitum tak kam tak kirabun bom lo. Sita aku aleng the tum phani matum phan sita nitum jonai bom lo je si non election aprang sita. La si nitum ai lokeri phan ta dak wan si towar palang nang si nitum hang lo. Sita mo pinang lai ni chini ne delo sita nitum kya batai ba ati ba sarkar hota nitum aku tikuri ulo. Ako la non school somara tum punoy satro satri master tum punoy kado mane la ke main road pinak mati di langin pen ekdam han inglong la sotowar ke inke keng taking u aposi la master tum heto da heta hesta rang tulang nang ni tumarong towar bonai pupriti ningarong lo ni la si ako ni thama hedi ini bangke newsla tumhan hang lo iti tini kata ningin pukusini tinda pudun la si athe nono bang prang bang ke towar aphana bang ke nanglang pukusini nga khalo sokara tumhan ta ako application sitala iam tumhan ta ki bom lo he la sini lamkang to no ni thik Tang tepini ada babirda bangke kangto niklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru